Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduye muri Kongo Kinshasa. Igihe ntarengwa cyari cyaratanzwe na Leta Zimwe za Amerika kugira ingabo z'u Rwanda zibe zivuye ku butaka bwa Kongo Kinshasa cyarangiye tariki ya 15 Nyakanga. Mu gihe abarwanyi ba FC23 bakomeje kwagura uruce bagenzura muri Kivu y'Amajyepfo. Amerika yari yasabye ko babikurwa ry'ingabo z'u Rwanda no kubariza amasezerano y'amahoro. Ariko amakuru ava mu Burasirazuba bwa Kongo agaragaza ko imirwano ikomeje neza ko FC23 ikomeje ngo bitero no kwigarura uduce dushya muri Kivu y'Amajyepfo. Ikinyamakuru Media Congo mu nkuru yacyo cyandika kuko FC23 ikomeza gutsinda ku rugamba bishobora gushyira igitutu ku biganiro by'amabiri gukorwa ku bufasha bwa Amerika ndetse bikongera amakenga kwikirwa mu bikorwa by'ibyayi byemenejwe hagati ya Kinshasa na Kigali. Guverinoma ya Kongo Kinshasa ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga FC23 no kohereza ingabo ku butaka bwayo mu gihe u Rwanda ruhakana ibyo birego rukavuga ko ingamba zarwo zigamije kurinda umutekano warwo no guhangana n'imitwe irimo FDLR ikorera mu Burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Mu gihe ibiganiro bya diplomasi bikomeje, ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gusaba impande zombi kubahiriza amasezerano y'amahoro no guhagarika imirwano kugira ngo hirindwe ko umutekano w'akarere ukomeza kuzamba. Naho guverineri w'intara ya Tanganyika muri Kongo Kinshasa, Christian Kitungwa Muteba, yagaragaje impungenge z'uko abarwanyi ba FC23 bashobora kwinjira mu mujyi wa Karemi, ashimangira ko inzego z'umutekano zatangiye kubayiga no gukaza ingamba zo kubabuza kuhagera. Aya magambo yatangaje agarutse Karemi nyuma y'umukwabo wakozwe n'ingabo za FARDC ufatiwemo abasirikare bavuga gutoroka igisirikare n'abandi bantu bakeka ko ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano. Kitungwa yavuze ko Tanganyika itazigera yindira FC23 cyangwa abo yita intumwa zabo. Ati Tanganyika si ahantu FC23 cyangwa se abanyarwanda ntibazahagera. Abohereza intumwa cyangwa se abinjira rwihishwa hano muri turabazi kandi tuzabahiga batangire guhunga ubu. Tanganyika si ikiraro cya FC23 cyangwa u Rwanda. Guverineri wa Tanganyika yavuze aya magambo mu gihe mu ntara yoboye hari urwikekwa rw'uko abari abarwanyi FC23 baramaze kuhagera. Amakuru kandi aturuka muri iyi ntara avuga ko hari abasirikare bo mu ngabo za Leta ya Kongo bagombaga koherezwa mu mujyi wa Baraka, aho bagombaga kuvoherezwa kurwana FC23 ndetse natwe rwanaho, ariko baza kubyanga bagaragaza ko nta bushobozi bafite bwo guhangana n'iriya mitwe. Ibi byatumye abo basirikare bigumura bagenda mu gihe abandi bahanganye na bagenzi babo hagapfa babarirwa mu 10. FARDC ivuga ko mu mukwabo yaje gukora yawufatiyemo abasirikare bari baturutse igisirikare n'abantu bakeka ko ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano. Abo bose bajyanywe muri gereza nkuru ya Karemi, aho bategereje ko dosiye zabo zisuzumwa n'inzego z'ubutabera. Tanganyika yani imbibi nta Kivu y'Amajyepfo imwe mu zikomeje kugenzurwa mu gice FC23. Mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ibya politike, biragaragara ko Perezida Tshisekedi akomeje kongera imbaraga mu rwego rwa diplomasi, ashaka gukoresha ubufatanye bw'ibihugu byo mu karere kugira ngo haboneke inzira ishobora gufasha igihugu kuva mu bibazo bimaze imyaka myinshi. Abasesenguzi ba politike bavuga ko muri iki gihe hagaragara kongera gukomera k'ubufatanye hagati ya Perezida Jules Nsongora, Denis Sassou Nguesso wa Repubulika ya Kongo ndetse na Evariste Ndayishimiye w'u Burundi. Uyu murongo wa diplomasi bamwe bita Axe Lorenzo Sassou Ndayishimiye ukaba uri kongera guhabwa agaciro mu gushaka ibisubizo ku bibazo bya Kongo. Amakuru aturuka mu rwego rwa diplomasi agaragaza ko ubuyobozi bwa Kinshasa busigaye bwibana cyane ku biganiro bibera mu mirwa mikuru y'ibindi bihugu, aho gukomeza kwizera ibisubizo bizava imbere mu gihugu gusa. Ibi bigaragazwa n'urugendo rw'intumwa za Perezida wa Kongo Kinshasa n'ubutumwa bugenda bwoherezwa abakuru b'ibihugu byo mu karere. Tariki 10 z'ukwa karindwi intumwa idasanzwe ya Perezida Tshisekedi Antoine Gonda Mangaribi yashyikirije Minisitiri w'Abanyamahanga wa Angola Tete Antony ubutumwa bwa Perezida Tshisekedi bugenewe Perezida Joao Lourenço. Nubwo ubuyobozi bwa Angola bwemeje ko ubwo butumwa bwakiriwe, ntabwo bwatangaje ibikubiyemo. Abakurikirana ibya diplomasi bavuga ko iki gikorwa cyerekana ko Kinshasa ikomeje gushimangira umubano na Rwanda mu rwego rwo gukomeza gushaka inzira y'ibiganiro hagati y'impande zitandukanye zirebwa n'ibibazo bya Kongo Kinshasa. Kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka Angola yakomeje kugaragara nk'umuhuza mu biganiro by'amahoro bireba Kongo. Tariki 14 z'ukwa mbere y'umwaka Perezida Lourenço wa Angola yakiriye i Rwanda abayobozi ba Senko na ICC bari bagiye gusaba ko ibiganiro byimbitse kandi birimo impande zose z'abanyekongo. Mu mezi yakurikiyeho Perezida Tshisekedi yasuye Angola inshuro ebyiri anohereza intumwa za inshuro nyinshi. Ku rundi ruhande Angola nayo yakomeje kohereza intumwa muri Kinshasa mu rwego rwo gukomeza ibiganiro. Icyakora aya makuru avuga ko Perezida Lourenço yaba atangiye kugaragaza kutishimira uburyo ibyifuzo bye bititabwaho uko byifuza n'ubuyobozi bwa Kongo. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko bishobora kuba biri gutuma uruhare rwa Angola rugenda rusaranganwa n'abandi bayobozi bo mu karere, cyane cyane Denis Sassou Nguesso na Evariste Ndayishimiye. Mu minsi ishize Perezida Evariste Ndayishimiye uri no kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe yakiribuje umuyobozi w'amadini n'abarwanya ubutegetsi bwa Kongo agamije gushishikariza ibiganiro byubaka ubumwe bw'igihugu. Muri icyo gihe kandi Perezida Denis Sassou Nguesso yakomeje kwakira abayobozi batandukanye muri Kongo Kinshasa barimo Kardinali Frédéric Mbongo na Musenyeri Donatien Nchole baganiriye ku bibazo bya politike n'umutekano bikomeje kuyogoza igihugu. Nyuma y'ibiganiro Musenyeri Donatien Nchole yatangaje ko Perezida Sassou Nguesso agaragaza impungenge zikomeye ku bibazo bya Kongo, avuga ko umutekano muke muri icyo gihugu ushobora kugira ingaruka zikomeye ku karere kose. Kardinali Frédéric Mbongo nawe yakomeje gushimangira ko ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo bidakwiye gufatwa nk'ibisanzwe, ahubwo ari ikibazo gikomeye cyugarije ubuzima bw'abanyekongo benshi bakomeje guhitanwa n'intambara. Mu gihe izi ntambara za diplomasi zikomeje, intambara mu ntara za Kivu zombi
nayo iracyakomeje muri kino gihe. Ibice byinshi bigenzurwa n'Alliance Fleuve Congo rigamije gushyiraho iherezo ry'ubutegetsi bw'Kinshasa na Tshisekedi, mu gihe ibiganiro byabereye Washington na Doha bitagaragaza umusaruro ufatika ushobora kurangiza aya makimbirane. Ibi byose bibaye kandi mu gihe imbere mu gihugu akomeje impaka zishingiye ku ivugurura cyangwa se indurwa ry'itegeko nshinga, ibintu byatumye ubushyamirane bwa politike burushaho gukaza umurego. Mbere y'uko manda ya Tshisekedi irangira, umwe warwanya ubutegetsi Jean-Marc Kabonde yavuze ko uburyo ubutumwa bwa Tshisekedi bwoherejwe muri Angola bushobora gusobanurwa mu buryo bwa politike. Yagaragaje ko umusanzu ubutumwa hagati y'abakuru b'ibihugu bukunze gushyirizwa na mugenzi wabo bunyuze ku ntumwa idasanzwe, bityo kuba ubutumwa bwarashyikirijwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Angola bishobora gusobanurwa nk'uburyo bwa diplomasi bufite icyo busobanuye ku rwego rwa politike. Nubwo ibikorwa bya diplomasi bikomeje kwiyongera, umushinga w'ibiganiro hagati y'Abanyekongo watangijwe ku bufasha bwa Angola kuva mu kwezi kwa Gashyantare cyatinze gutangira. Amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru mpuzamahanga avuga ko impande zitandukanye zitarumvikana ku miterere y'ibiganiro, abazabyitabira n'uburyo bizakorwa. Ibyo bikomeje gutuma uwo mushinga utagera ku ntego wari utegerejweho. Kongera kugaragara ko ubufatanye hagati ya Lorenzo Angola, Denis Sassou Nguesso na Evariste Ndayishimiye bishimangira ko ikibazo cya Kongo gikomeje gufatwa nk'ikireba akarere kose. Icyakora n'ubwo ibikorwa bya diplomasi bikomeje kwiyongera, amahoro arambye azasaba ubwumvikane hagati y'impande zose zirebwa n'iki kibazo no gushyira mu bikorwa imyanzuro izemeranywaho. Mu gihe intambara ikomeje muri Burasirazuba bwa Kongo, abaturage n'umuryango mpuzamahanga bakomeje kureba niba urwego rushya rwa diplomasi ruzatanga umusaruro ufatika cyangwa niba ruza urundi ruhererekane rw'ibiganiro bidatanga ibisubizo birambye. Ese waba ufite indwara zakubayeho akarande? Reka nkurangire muganga Ruhumuza ukorera Kibabi muri Kongo Kinshasa. Ni umuhanga akuvura akoresheje ibimera. Muganga Ruhumuza akuvura amarozi, yaba ibitegano cyangwa se ibihuherano, akuvura akarande, igicuri, igifu kidakira n'umutwe udakira, imidido ndetse n'ibindi. Umwihariko wa muganga Ruhumuza arakuvura ugakira neza kandi avura akoresheje ibimera. Mwamusanga mu mujyi wa Kibabi hirya ahangaha i Masisi, cyangwa se mu mujyi wa Rubaya. Waba unamukeneye ukamwandikira cyangwa ukamuhamagara ukoresheje WhatsApp, urandika akamenyetso ko guteranya 24 38 46 58 18 01. Arakubwira uko wamugeraho, kuko bamugezeho bose bamutangira ubuhamya. Umwihariko wa muganga Ruhumuza nuko anahugura abandi baganga mu kuvura bakoresheje ibimera. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditse ko Perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahaye akazi ibigo bibiri bishya bikuru byo guhagararira inyungu z'abakiriya cyangwa se kuvuganira abantu, no kuvuga lobbying cyangwa se public relations muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo bifatanye na ambasade y'Uganda Washington guteza imbere inyungu z'igihugu no kunoza umubano na Amerika. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyavuze ko icyemezo kije mu gihugu w'Uganda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukomeje kuba urimo ubushyamirane bwa politiki, aho ubutegetsi bwa Kampala nabo burwanya. Bombi bafite abashyigikiye n'abakorera ubuvugizi Washington. Amakuru agaragaza ko ibigo bishya bizakorana bya hafi na ambasade y'Uganda muri Amerika bikuru byo gusobanura inzego za Amerika politiki n'inyungu za Uganda no gushimangira isura y'igihugu mu nzego zifata ibyemezo muri Amerika. Si ubwa mbere Uganda ikoresha ibigo byo kwivuganira muri Amerika. Mu ntangiriro z'umwaka guverinoma ya Museveni yari yamaze kugirana amasezerano n'ikindi kigo cy'abanyamwuga mu bikorwa bya lobbying mu rwego rwo kunoza umubano wayo na Washington, mu gihe hari yamaze kuvuka impungenge ku mubano w'ibihugu byombi. Ubwo kandi Perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashubije inteko ishinga amategeko ku mishinga ibiri y'amategeko agenga imisoro, ayisaba kongera kuyisuzuma mbere yo kwishyiraho umukono. Yavuze ko hari ingingo zimwe na zimwe zishobora guteza ubusumbane no kugira ingaruka ku bukungu. Umushinga wa mbere ni itegeko rihindura umusoro ku nyungu, Income Tax Amendment Bill 2026, naho uwa kabiri ni itegeko rihindura umusoro ku bicuruzwa byihariye, Excise Duty Amendment Bill 2026. Perezida Museveni yavuze ko zimwe mu ngingo zashyizweho n'inteko ishinga amategeko zikeneye kuvugururwa kugira ngo zidakoma mu nkokora ishoramari n'iterambere ry'ubukungu. Mu butumwa bwohereje inteko ishinga amategeko, Museveni yasabye ko hasubirwamo zimwe mu ngingo zirebana n'umusoro ku nyungu n'imisoro ku bicuruzwa. Yavuze ko hari ibyateza ubusumbane hagati y'abasoreshwa cyangwa se bikabangamira intego ya leta yo guteza imbere ibikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari. Nyuma yo kwakira ubutumwa, Perezida w'inteko ishinga amategeko yohereje umushinga muri komisiyo ibishinzwe kugira ngo isuzume ibitekerezo bya Perezida mbere y'uko isubizwa mu nteko rusange ngo hongere kuganirwaho. Itegeko nshinga rya Uganda riha Perezida ububasha bwo gusubiza inteko umushinga w'itegeko mu gihe abonye ko hari ingingo zigomba gukosorwa cyangwa se gusobanurwa neza mbere y'uko ushyiraho umukono. Iyi nteko imaze kongera kuwusuzuma no kuwemeza, ushobora kongera koherezwa Perezida kugira ngo wemeze cyangwa se afate indi myanzuro iteganywa n'amategeko. Nasimukiye muri Tanzania, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Bazi ko ishyaka riri ku butegetsi muri Tanzania CCM n'ishyaka rirwanya ubutegetsi ACT Wazalendo akomeje guterana amagambo n'ubwo aherutse gusinya amasezerano agamije kuzahura ubwiyunge bwa politiki muri Zanzibar. Ibi byongeye gukora nyuma y'uko umuyobozi wa CCM muri Zanzibar Haji Vai Mbeto anenze abayobozi ba ACT Wazalendo abashinja gutangaza mu ruhame byari bikubiye mu biganiro by'ibanga byagejeje ku masezerano y'ubwumvikane. Mu nama y'ishyaka ACT Wazalendo yabereye mu gace ka Konde mu karere ka Micheweni mu kirwa cya Pemba, Vice President
umuyobozi w'iryo shyaka muri Zanzibar Ismail Jussa Radhu yahakanye ibyo birego. Yabajije niba washinje ishyaka ryarigeze agira uruhare muri ibyo biganiro by'ubwiyunge. Jussa yavuze ko ibibazo bireba inyungu z'igihugu n'abaturage bidakwiye guhishwa, ashimangira ko abaturage bafite uburenganzira bwo kumenya ibyemeranyijweho. Ntabwo twahuje amashyaka, buri shyaka rifite ubwigenge bwaryo, ntawe ushobora kudutegeka uko tugomba gukora politiki yacu. Ku ruhande rwa CCM, Haji Voyimbeta asanga kubahiriza amasezerano y'ubwiyunge bisaba ko impande zombi zubaha ibyo zumvikanyeho, harimo no kwirinda gutangaza ibyari ibiganiro byihariye. Perezida wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman we yavuze ko ishyaka rye ridatewe impungenge n'ayo makimbirane kuko ibyo riharanira ari inyungu z'abaturage bose ba Zanzibar. Abasesenguzi ba politiki bavuga ko ayo makimbirane agaragaza ko nubwo hasi mu masezerano y'ubwiyunge agamije kurangiza amakimbirane mu politiki amaze imyaka myinshi muri Zanzibar, hakiri inzitizi nyinshi mu kuyashyira mu bikorwa no kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Ubwo kandi ivumburwa ry'umurambo w'umugabo wasanaga amagare wapfuye mu Burundi wabonetse ahambiye ku musaraba nyuma yo kwicwa mu buryo bw'urugomo bwinshi ryatangaje cyane abaturage ba Kayogoro muri komini ya Makamba mu ntara ya Burunga ni mu majyepfo y'u Burundi. Iki kibazo giheruka cyongeye gutera impungenge ku bwiyongere bw'ubwicanyi bwagaragaye muri kano gace k'igihugu mu mezi ashize, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru SOS Media Burundi. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace bivuga, Jared Kabura, umugabo wasanaga amagare wari uzwi cyane n'abaturage muri ako gace, yasanzwe yapfuye mu gitondo cyo kwa kabiri mu mudugudu wa Mushasha muri zone Kayogoro. Amakuru ibanza avuga ko yabaricishijwe ibuye ryabonaguye mu maso mbere y'uko umurambo we ubone kuhambiriye ku musaraba, ibintu byababaje cyane abaturage muri ako gace. Jared Kabura ukomoka mu mudugudu wa Kigaza muri zone ya Dunga yasobanuwe n'ubuyobozi bw'akarere n'abaturage nk'umuntu wiyubaha washimishwaga n'akazi ke kandi utari ufitanye ibibazo n'abandi baturage. Abategetsi batangiye iperereza kandi abantu bamaze gutabwa muri yombi kubera icyo kibazo. Raporo zituruka aho hantu zigaragaza ko umwe wakekwaho icyaha arwaye indwara zo mu mutwe, ariko abaturage barasaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza impamvu nyazo z'ubwicanyi, hamenyekane ushobora kuba warakoze ubwo bwicanyi ndetse n'ababuri inyuma. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya, abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika banditswe urukiko rukuru rwanze ubusabe bw'umuryango wa Rasta wasabaga ko urumogi rwemererwa gukoreshwa mu buryo bwemewe n'amategeko ku mpamvu z'idini. Umuryango wavuze ko kubuza gukoresha urumogi bihonyora uburenganzira bwabo bwo gusenga no kwizera nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Kenya. Mu rubanza rwafashwe nk'urudasanzwe, umucamanza Bahati Mwamuye yavuze ko umuryango utashoboye kugaragaza ibimenyetso bihagije byemeza ko amategeko abuza ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge anyuranyije n'itegeko nshinga. Icyakora yemeye ko hakenewe ibiganiro byimbitse mu rwego rw'igihugu ku bijyanye n'ikoreshwa ry'urumogi. Muri Kenya bakomeje gusaba ko urumogi rwakwemererwa gukoreshwa mu buryo bwemewe n'amategeko, uva ko kuruhinga no kurucuruza mu buryo bugenzurwa na leta byatanga imirimo mishya, bikongera amafaranga yinjira mu isanduku ya leta aturuka ku misoro, ndetse bikanafasha mu nganda no mu rwego rw'ubuvuzi. Nubwo hari aho babisaba, amategeko ya Kenya agenga ibiyobyabwenge n'ibindi bisindisha bikomeje guteganya ko gutunga, gutwara cyangwa se gufata mu rumogi bikiri ibyaha bihanwa n'amategeko. Umuntu uhamijwe n'urukiko icyaha cyo gutunga urumogi akoresha ubwe ashobora gufungwa kugera ku myaka 5 cyangwa se agacibwa azabigera ku madolari y'Amerika 800 cyangwa se aganishwa ibyo bihano byombi hakurikijwe icyemezo cy'urukiko. Guhinga urumogi nabyo ni icyaha gihanwa n'amategeko, uhamijwe icyo cyaha ashobora gucibwa ihazabu igera ku madolari y'Amerika 900 cyangwa se wanyine inshuro 3 z'agaciro k'urwo rumogi ku isoko hakurikijwe igisumba ikindi, cyangwa akatirwa igifungo kigera ku myaka 20. Abamwe n'ibyaha byo gucuruza urumogi, kurukwirakwiza cyangwa se ibindi byaha bifitanye isano n'ibiyobyabwenge bahanishwa ibihano birushijeho gukomera birimo ibihano by'ihazabu n'igifungo kirekire nk'uko biteganywa n'amategeko ya Kenya. Mu busabe bw'abo umuryango wa Rasta muri Kenya uvuze ko urumogi ari ikintu cyera kandi gifite akamaro gakomeye mu myemerere yabo y'idini. Basabye ko abayoboke babo bahabwa uburenganzira bwo kuruhinga, kurutunga no kurukoresha mu gihe cy'imihango y'idini ahantu hatari mu ruhame, batikanga gukurikiranwa n'amategeko. Uyu muryango ushimangira ko utasaba ko urumogi rwakwemererwa gukoreshwa n'abaturage bose, ahubwo ko wasabaga uburenganzira bwihariye bugenzurwa kandi bugarukira ku bikorwa by'idini bukorerwa mu ngo z'abayoboke cyangwa se mu hantu hagenwe ho gusengera. Mu byo bagejeje imbere y'urukiko, Barasta bavuze ko gukoresha urumogi ari kimwe mu bigize imyemerere yabo y'idini, bityo ko bikwiye kubahirizwa no kurengerwa n'itegeko nshinga. Icyakora leta ya Kenya yarwanyije ubwo busabe ivuga ko kwemerera idini rimwe gukoresha urumogi byagora ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko rwanya ibiyobyabwenge, kandi bikaba byanatanga icyo cyakoreshwa n'abacuruza urumogi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu mwanzuro w'umucamanza Bahati Mwamuye ati birakenewe ko tuganira ku mugaragaro kandi mu bwisanzure ku kibazo cy'urumogi n'inzira igihugu cyacu gikwiye gufata. Yakomeje agira ati iki si ikibazo kireba Barasta bonyine, ni ikibazo kireba igihugu cyose n'abaturage bo mu nzego zose z'imibereho. Ubwo kandi raporo nshya yasohowe na Kofi Annan Foundation iraburira ko Kenya ishobora kuzahura n'urugomo rukomeye mu matora rusange iteganyijwe muri Kanama mu mwaka utaha, ikavuga ko hari ibyago bingana 44.1% yuko hazaho imvururu zishingiye ku matora kiretse hafashwe ingamba zihamye zo kuzikumira. Iyi raporo isesengura ibintu bitandukanye bishobora guteza amakimbirane mbere, mu gihe na nyuma y'amatora. Muri ibyo harimo ubushyamirane bwa politike, ikibazo cy'ubukungu, uburakari bw'urubyiruko, kutizerana hagati y'abaturage n'inzego za leta n'ikoreshwa ry'imvugo zibiba urwango. Raporo ivuga ko kuva amatora 2022 yarangira Kenya yahuye n'ibibazo
birimo izamuka ry'ibiciro, imyigaragambyo yamagana imisoro mishya, ibirego bya ruswa n'impungenge ku myitwarire y'inzego z'umutekano. Ivuga ko ibyo bibazo bishobora kongera ubushyamirane mu gihe cyo kwiyamamaza no gutora umwaka utaha. Abasesenguzi b'iyi raporo bavuze kandi ko impinduka zikomeje kuba muri politiki y'abarwanya ubutegetsi zishobora gutuma uburyo bwo gukusanya no kuyobora abayoboke babo burushaho kutagenzurwa neza, bityo bikongera ibyago by'imvururu zishingiye ku matora. Iyi raporo isobanura ko ijanisha ari isesengura ry'ibyago bishobora kubaho, ariko ko bidasobanuye ko ibyo bibazo byanze bikunze bizabaho. Niyo mpamvu iki kigo gisaba leta, abanyapolitike, imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abaturage gufata ingamba hakiri kare zo gushimangira amahoro no gukumira imvururu zitaravuka. Raporo iti ibipimo n'isesengura ry'ibyago bishobora kubaho si icyemezo cy'ibizaba, bikwiye kuba impuruza ituma hafatwa ingamba hakiri kare zo gushimangira ibikorwa byo kubungabunga amahoro no gukumira imvururu zitaratangira. Nk'uko Kofi Annan Foundation ibivuga, amatora ashobora kuba uburyo bwo gukomeza demokarasi, ariko ashobora no kuba intandaro y'amakimbirane politiki, cyane cyane iyo habayeho kutumvikana hagati y'abanyapolitike, intege nke mu nzego z'igihugu cyangwa se abaturage bakabura icyizere mu mitegurire n'imiyoborere y'amatora. Nubwo iyo raporo itanga iyo miburo, inagaragaza ko Kenya ifite amahirwe yo kwirinda urugomo kubera ko ifite inzego z'igihugu zikomeye kurusha ibindi bihugu byinshi byo mu Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, sosiyete sivile ikora neza n'inzego z'amatora zimaze kugira ubunararibonye. Iyo raporo isaba ko hakongerwa ibiganiro bya politike, kubahiriza amategeko no gushimangira ubwigenge bw'inzego z'amatora kugira ngo amatora y'umwaka utazagende mu mahoro. Raporo ikomeza ivuga ko icyegeranyo cy'ingaruka z'amatora gishingira ku bipimo bya politike, imibereho y'abaturage, ubukungu n'imiyoborere kugira ngo gisuzume uko igihugu gihagaze mbere y'amatora. Ibyo bifasha gutanga inkuru zakiri kare ku bafata ibyemezo, abategura amatora n'abandi bose bafite uruhare mu gutuma amatora agenda neza kandi mu mahoro. Naho umuyobozi w'ishyaka Democrats for the Citizens Party, Rigathi Gachagua, yandikiye umuyobozi mukuru wa polisi muri Kenya Douglas Kanja agaragaza impungenge z'umutekano mbere y'amatora yuzuza umwanya w'umudepite mu gace ka Oikaru, anamusaba kwemeza ko amatora azaba umukero mu bwisanzure no mu mahoro. Mu ibara y'amapaje yo ku itariki ya 15 Nyakanga, Gachagua yavuze ko hari umubare munini w'abapolisi boherejwe muri ako gace, avuga ko ibyo bitigeze biba mu mateka y'amatora nk'ayo ngayo muri Kenya. Yavuze ko hari abapolisi barenga 1000 boherejwe, nubwo polisi yatangaje ko bohereje abasaga 1000 kugira ngo barinde umutekano w'amatora. Gachagua yasabye ko abapolisi bose bazakora muri ayo matora bagomba kuba bambaye impuzankano za polisi, bagaragaza nimero zibaranga ku myenda yabo, batambara ibipfuka mu maso, bakoresha imodoka za polisi zifite ibimenyetso bibaranga neza. Yavuze ko hari abapolisi bambaye imyambaro isanzwe bashobora kwivanga mu bikorwa by'amatora no gutera ubwoba batoye n'abahagarariye amashyaka. Asaba ko bahita bakurwa muri ako gace ka Oikaru. Mu ibara Gachagua yavuze ko ishyaka rye DCP ryahuye n'ibitero bitandukanye mu gihe cyo kwiyamamaza, birimo kwitwa ko abayobozi baryo, kwangizwa kw'imodoka yakoreshwaga mu kwiyamamaza ndetse n'igitero cyagerejwe ku mudepite uhagarariye Kenya mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Kanini Kega. Yavuze ko kugeza ubu nta rwego rwari rwafata ingamba ku byabaye. Ku ruhande rwa polisi, umuyobozi mukuru wa polisi ya Kenya Douglas Kanja yari yatangaje mbere ko hashyizweho ingamba zigamije kurinda amatora muri Oikaru, ashimangira ko intego ari ugutanga umutekano ku batora, abakandida, abashinzwe amatora n'ibikoresho by'amatora, kandi ko bazagiriza guteza imvururu bazahanwa hakurikijwe amategeko. Hanyuma ariko kandi guverinoma ya Kenya yatangaje ko ibikorwa byo gutwara ibicuruzwa n'abagenzi mu muhora ruguru cyangwa se Northern Corridor bizakomeza nta nkomyi, nubwo igihugu cyatangiye kwinjira mu bya politiki banziriza amatora rusange iteganyijwe umwaka utaha. Umunyamabanga w'agateganyo Minisiteri ishinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'iterambere ry'uturere Caroline Karugu yavuze ko leta izakorana n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kugira ngo urujya n'uruza rw'ibicuruzwa rukomeze kugenda neza mu ibyo bihe bya politiki. Karugu yavuze ko umutekano uzarushaho gukazwa ku mihanda minini y'ubucuruzi, ku mipaka no ku byambu bihuriweho n'ibihugu, kugira ngo abantu, ibicuruzwa n'abakozi bakomeze kwambuka imipaka mu bwisanzure nk'uko biteganywa mu masezerano agenga EAC. Umuhora wa ruguru niwo musingi w'ubucuruzi bw'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba, uhuza icyambu cya Mombasa n'ibihugu birimo Uganda, u Rwanda, Burundi, Sudani y'Epfo ndetse n'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buri mwaka unyuzwaho toni zirenga 35,18 z'ibicuruzwa, kandi ukaba wakirijwe 80% by'ibicuruzwa byose bigenewe ibihugu bituranye na Kenya. Uganda nikoresha cyane icyambu cya Mombasa, aho yakira 65.7% by'ibicuruzwa byose byambukiranya imipaka binyuze kuri icyo cyambu, ikurikirwa na Sudani y'Epfo 12.7%, Kongo 11.8%, u Rwanda 5.1% n'u Burundi 1.1%. Leta ya Kenya yavuze kandi ko yakomeje gukuraho inzitizi zidashingiye ku misoro zakundaga kudindiza ubucuruzi. Mu ngamba zafashwe harimo kugabanya za bariyeri zo kugenzura imodoka mu muhora wa ruguru, zavuye kuri 23 zisigara 5 zemewe n'amategeko, ibintu byagabanyije igihe ibicuruzwa bimara mu rugendo ndetse n'igiciro cyo kubitwara. Leta yavuze ko izakomeza gukorana n'ubuyobozi bw'intara zinyurwa muri uyu muhora kugira ngo hakurweho andi mahoro n'imbogamizi zibuza ubucuruzi kugenda neza, bityo ubwikorezi n'ubuhahirane mu karere bikomeze kwihuta nubwo igihugu kigiye kwinjira mu bigoyi by'amatora. Ubwo kandi umwepiskopi wa diyoseze ya Maralari yahagaritse abapadiri 6 bashinzwe imyitwarire mibi no gucunga nabi umutungo wa paruwasi babamo, ashyiraho amabwiriza abasigaye mu nshingano bagomba gukurikiza, harimo kutarara hanze y'urugo rwabo batamutse
ntawusabye uruhushya no kutanywera inzoga muri paruwasi babamo. Musenyeri Hieronymus Musuguti Joya yatangaje ko ibihano bigamije kwimakaza imyitwarire myiza mu bapadiri. Ubwo ari muri paruwasi ya Mutagatifu Petero na Paulo muri diyosezi ya Joya, yavuze ko kuva mu myaka 4 ahageze yasanze ari imyitwarire mibi n'ubukungu bugeze habi. Yavuze ko ibihano byafashwe bishingiye ku mategeko ya Kiliziya Gatolika agamije kurinda ubudahemuka bw'abasaseridoti no gucunga neza umutungo wa paruwasi. Nyuma y'ibyo bihano Musenyeri Joya yashyizeho amabwiriza abapadiri bose muri diyosezi bagomba kubahiriza, arimo kuba buri munsi bari muri paruwasi zabo mbere ya saa 9 z'ijoro kugira ngo bitabire isengesho. Nta murayiki wemerewe kurara mu rugo rw'abapadiri cyangwa se abihaye Imana bidatangiye uruhushya na Musenyeri. Nta mupadiri wemerewe kurara hanze y'urugo rwe atasabye uruhushya Musenyeri. Ikindi babujijwe ni ukujya kunywa inzoga mu kabari, kuzinywera muri paruwasi zabo cyangwa se abo baba, cyangwa se kujya mu mihango ya liturujia banywa ibisindisha. Mu bisanzwe Kiliziya Gatolika ntibuza kunywa inzoga nubwo ibuza abayoboke bayo ubusinzi kuko bushobora kuba intandaro y'icyaha. Hari abageze mu ngo z'abapadiri bemeza ko hari ibinyobwa byinshi birimo ibisembuye n'ibidasembuye, ndetse bamwe badatinya kujya gusoma misa bamaze kumanuza ivumba agasembuye. Abapadiri kandi babujijwe gukora ubucuruzi cyangwa se kugura ikigo cy'ubucuruzi keretse cya paruwasi, ndetse ntibemerewe kugura imitungo mu mazina ya bene wabo hatagaragaje inkomoko y'umutungo. Abapadiri muri iyi paruwasi kandi ntibemerewe kurarana cyangwa se kugirana ubucuti bwihariye.